Laserima se bavim preko 20 godina i najveća revolucija je bila pojava frakcijskog lasera Fraxera. Druga najveća revolucija je pojam mikrocoringa. Prvi laser koji je to napravio je bio ultra clear laser. Radi se o tome da zahvaljujući ovom laseru dolazi do značajno većeg mikroskopskog i dubljeg oštećenja kože, te su značajno bolji laseri. Dolazi do 20% se zamijeni stare kože doslovce za novu. Dok cijeli svijet broji o ultra clear plus laseru, ja sam otišao korak dalje, da sam počeo koristiti mikrocoring uređaj druge generacije koji je značajno napredniji i bolji. Razlika je što je mikrocoring laser druge generacije, ima brojna druga poboljšanja, karakteristike samog impulsa i ima impuls da može djelovati kao CO2 laser. Ovo je zapravo mikrocoring CO2, a ultra clear je mikrocoring RB. Svi znamo da je CO2 značajno efikasniji i moćniji laser po pitanju ožiljaka, zatezanja, pomlađivanja kože. Ja sam imao priliku koristiti oba lasera i mogu reći da je mikrocoring druge generacije značajno efikasniji, te se doslovce može uspoređivati sa faceliftingom, ukoliko lice nije previše spušteno, daje 100% prirodne rezultate. Uglavnom sa jednim tretmanom se rješava većina problema, ne samo pomlađivanja liftinga, smanjivanja ožiljaka, smanjivanja bora, smanjivanja pora. Predstavlja veliku uštedu jer ga nije potrebno kombinirati s drugim tretmanima, već nam je potrebno samo jedan tretman, što predstavlja značajnu financijsku uštedu i značajno puno vremena štedimo, da dobijemo maksimalno dobre rezultate koji se mogu.